Okay, special transfusion protocols untuk dekat hospital kita ni, kita ada massive transfusion protocol untuk patient trauma, and then kita juga ada massive hemorrhage protocol untuk patient ONG. Okay, all these protocol actually you can download from the laman web rasmi HSAJB under Jabatan Perubatan Transfusi. Cumanya untuk MTP ni sekarang kita telah revise, under revision, dan dalam masa terdekat ni kita akan start dengan revise MTP revise MTP yang baru menggunakan Rotem guided MTP. Yang ini akan diterangkan lanjut oleh Dr. Hilmi pada sesi petang nanti pukul 3.30. Okay, boleh masuk balik untuk CME. And then untuk neonatal transfusion yang less than 4 months old, kita perlukan baby punya sample and also mother punya sample, because mother punya sample ni perlu untuk kita buat antibody screening terhadap, dan juga cross matching blood tu kita akan cross match dengan mother punya blood. Okay, di sini kita akan berikan fresh back cell, fresh filtered back cell group O back cell yang compatible dengan maternal plasma. Okay, ada special components yang kita ada kat sini adalah irradiated back cell. Okay, irradiated back cell, tapi dekat sini kita belum ada lagi lah, akan datang insyaAllah. Kita belum ada lagi blood irradiator. Kalau perlu irradiated blood ni kita hantar ke luar, maksudnya hantar ke HSI ataupun hantar ke pusat darah negara. Okay, usually patient-patient yang memerlukan transplant lah yang memerlukan irradiated back cell ni. So ini adalah untuk prevent transfusion associated graft versus host disease in immunocompromised patients. And then we also have filtered or washed back cell. Okay. This filtered back cell ni kita gunakan ataupun kita beri untuk patient yang ada recurrent febrile transfusion reaction. And kalau untuk wash back cell ataupun wash platelet tu kita beri untuk patient yang ada recurrent allergic reaction ataupun ada severe allergic reactions. Okay, special components ni perlu ada discussion lah, sama ada boleh ke tak untuk request. Okay, saya pergi kepada incorrect blood component transfuse ataupun kita panggil transfusion error. Okay, ini any error, okay, any episode where a patient was transfused with a blood component or plasma product which did not meet the appropriate requirements or which was intended for another patient. This is the meaning of IBCT or transfusion error. Okay, kiranya memang masuk darah yang salah lah maksudnya. Okay, kalau near miss pula, okay, near miss tu bermaksud any error yang kita detect before the transfusion. So any error yang kita detect dalam transfusion chain tu sebelum ditransfuse kepada pesakit. Maksudnya darah tak masuk lagi lah kepada pesakit, tapi kita ada detect error dekat situ. So itu kita panggil near miss ya. Alright, so macam Dr. Hasmin ada mention tadi, okay, transfusion error ni, transfusion safety ni adalah termasuk dalam goal dalam Malaysian Patient Safety Goals 2.0, dalam goal number 4 transfusion safety, dan KPI number 6 number of incorrect blood component transfused, yang sepatutnya targetnya adalah 0 cases. Okay, so KPI ni actually dipantau oleh Unit Quality Hospital dan juga kita submit kepada JKN dan juga seterusnya kepada KKM. Alright. Okay, ini KPI kita tadi. Okay, I just want to share the story of the incorrect blood component transfusion error. Okay, yang ini berlaku pada patient yang 35 years old, undergoing surgery for ectopic pregnancy. Dia telah ditransfuse dengan blood yang salah. Patient ni dia group B tapi dia receive group O back cell. Okay, apa yang berlaku, macam mana kesalahan tu boleh berlaku sebab semasa di dalam OT patient punya blood yang sepatutnya untuk patient dimasukkan ke dalam blood warmer di OT yang lain.
Okay, so apabila decision of transfusion has been met, so petugas tu terus MO yang bertugas terus ambil darah yang berada di dalam blood warmer di luar OT tersebut. Okay, dan sebenarnya darah yang diambil itu adalah kepunyaan orang lain, patient yang berada di OT lain. Alright, so tanpa checking terus transfuse kepada patient. So bila kita detect berlaku transfusion error apabila patient dekat OT yang lain tu dia nak ambil dia punya blood yang berada di OT I think OT4 ke macam itu, okay, tapi dah tak ada dah blood tu kat situ. Okay, so barulah perasan yang sebenarnya dah tertransfuse salah kepada patient. Okay, apa yang berlaku di sini sebenarnya yang penting adalah dia punya final checking, bedside checking tu tidak dibuat. Okay, so kalau final checking dibuat dengan baik, okay, should be kita tak akan jadi IBCT, dia akan jadi near miss sahaja, hampir nak salah macam tu. Okay, so please strict adherence to the SOP ya. Okay, untuk kes yang kedua pun dia punya tema lebih kurang sama. Tema dia adalah dia tak check dekat bedside sebelum transfuse. Okay, yang ini darah yang ada dekat OT tu diletakkan dalam blood fridge dekat OT. So di dalam blood fridge dekat OT tu ada beberapa darah lain, darah untuk patient lain. So ada mix up kat situ. Apabila decide untuk transfuse, okay, the medical assistant terambil darah kepunyaan orang lain. Alright, so bila dia dah warm, dah siap warm, diserahkan kepada medical officer dan terus transfuse without checking. So no final safety checks were conducted at the bedside before the transfusion began. Okay, so this is transfusion error yang melibatkan ABO incompatibility sebab patient ni dia group B tapi dia receive group A blood dan semua pack cell tu telah habis di transfuse dan only notice after patient was transfer or moved to the ICU. Again, kita kena ingat yang setiap transfusion proses kita ni sebenarnya ada step untuk checking. So don't skip, always check. Alright, so kesemua near miss ataupun IBCT perlu kita report kepada quality unit hospital and also kepada hospital transfusion committee. Apa keperluan untuk reporting ni? Okay, satu dia adalah pemantauan KPI ya daripada KKM juga untuk MPSG tadi. And then kedua, apabila kita report this incident, okay, kita akan perlu investigate. Bila kita investigate, kita perlu buat root cause analysis dan juga action plan. Okay, so apabila kita buat RCA ni, root cause analysis, kita akan keluar dengan sebarang kemungkinannya. Memang saya setuju ya, memang kalau setiap near miss atau IBCT yang berlaku, kebanyakannya adalah disebabkan individual factor sebab dia tak adhere to SOP. But we still need to look for ada root cause yang boleh juga menyumbang kepada this incident. Contohnya, adakah sistem kita ada masalah, sistem pengambilan darah, sampling or labeling kita ada masalah, adakah human resource kita yang ada masalah, sebab kita pun sedia maklum yang kita sendiri ada kekangan human resource. Adakah kita punya adik-adik houseman ni kepenatan, okay, dan kepenatan sebab mereka tak cukup orang, so bila kepenatan diorang tend to skip the proses yang sepatutnya kena check, diorang tak pergi check sebab dia nak sudahkan diorang punya kerja cepat, so that's why they skip. Perkara-perkara ini sebenarnya perlu dilihat lah. So RCA ni bukan saja-saja nak buat untuk nak salahkan seorang saja, contohnya macam tu.
but kita kena tengok sistem kita as a whole. So apabila kita dah dapat tahu di mana dia punya puncanya tu, okay, kita keluar dengan action plan dan try to improve and monitor. Okay. Of course memang tak dinafikan lah, memang apa tu tak adhere to SOP, tapi kena tengok juga yang lain. Okay. Okay, ini kita punya case near miss and IBCT and in HSA. Kalau tengok dia punya trend daripada tahun 2022 sampai 2025 ni, nampak pertengahan tu ada penurunan case. So maksudnya untuk MPSG kita masih tak mencapai. Okay, nampak ada penurunan kes pada 2023 dan 2024, tapi tahun 2025 naik semula. Okay, untuk IBCT jadi 2 cases. Untuk near miss ni walaupun dia bukan di bawah KPI, tapi masih kita monitor, masih unit quality monitor dan KKM monitor juga. Okay, nampak ketara perbezaan near miss yang dapat kita detect tu sampai 20 case berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya about 8 to 9 case only. Okay, apa yang berlaku yang kat sini saya pun tak pasti kenapa banyak sangat near miss yang berlaku. That actually most of the near miss tu sebab sampling and labeling problem lah. Okay, so minta setiap jabatan mungkin boleh tengok lah masing-masing punya SOP, adakah semua mengikut SOP. Alright. And then sebenarnya bagus kalau kita dapat banyak near miss tapi sikit IBCT. Itu sebenarnya satu yang bagus. Bila kita dapat banyak near miss, maksudnya ada orang buat checking, semua orang buat checking along the transfusion chain sebenarnya lah. Okay, tapi kita try to avoid. We try to avoid any near miss or IBCT. Okay. Yang ini distribution of near miss cases by department. Kalau tengok kat sini untuk tempoh dalam tempoh 22 hingga 2025 ni, ONG paling tinggi near miss. Sebab apa? Kalau perasan lah, ONG, medical, surgical, sebab apa? Mereka ni adalah department yang banyak menggunakan darah. So sampel banyak dihantar. So sebab tu banyak near miss yang dapat kita detect. Okay, and then distribution of near miss, of course, saya rasa kebanyakan hospital pun sama juga, houseman yang banyak terlibat. Kenapa? Sebab mereka lah yang terlibat dalam pengambilan JSH and GSM. So jadi houseman semua harap dapat berhati-hati. Okay, number of near miss cases by department untuk tahun 2025, untuk tahun 2025 yang paling tinggi adalah medical. Alright, and then untuk near miss case trend daripada 2022 sampai 2025 yang saya katakan tadi, nampak ada peningkatan. Dan untuk tahun 2026 sahaja sehingga ke hari ini kita dah ada 5 case. Banyaklah juga kan. So sebab sampai bulan 5 dah ada 5 case, macam sebulan ada 1 case macam tu. Okay, so mungkin kita projek mungkin akan ada lebih lagi near miss ni kalau kita tak bendung dia. Alright. Dan subsequently near miss ni sebenarnya boleh juga jadi IBCT. So perlu berhati-hati semua. Okay, saya share satu study ni. Okay, study ni dia mengkaji evaluate sama ada educational intervention yang dibuat boleh enhance the blood transfusion safety ataupun tak. Okay, daripada study ni dia divide pada 40 intervention group dengan 40 control group. So yang intervention group ni mereka dapat 30 days of educational macam program lah. Ada dapat booklet, poster, checklist dan sebagainya. Kemudian mereka akan assess the knowledge and the adherence to SOP. Daripada study ni apa yang mereka dapat adalah apabila kita ada kita ada educational intervention yang berterusan, okay, compliance akan meningkat. Okay, dia punya improve knowledge dan also compliance terhadap SOP tu meningkat. Alright, so sebenarnya transfusion safety knowledge ni saya rasa kebanyakan orang sebenarnya dah tahu, cuma benda ni perlu sentiasa diingatkan. Okay,
dan knowledge tu perlu sentiasa dipegang lah supaya adhere to SOP. Okay, so dengan sebab itu sebenarnya di HSA kita ada melantik beberapa transfusion link officer. Transfusion link officer ni setiap jabatan, setiap jabatan yang besar-besar ada wakil transfusion link officer dalam 2 ke 3 orang setiap jabatan. So you boleh check semula dekat jabatan you siapa you punya transfusion link officer. Apa tugas transfusion link officer ni? Dia menjadi penghubung antara jabatan perubatan transfusi dengan you punya jabatan. So dia akan menyampaikan all the apa-apa perkara yang penting yang perlu tahu berkenaan transfusion, or all the activities of transfusion or education that we want to convey. We will convey through the transfusion link officer. Dan transfusion link officer ni dia berada lebih dekat dengan you all, so boleh memantau aktiviti transfusi di ward. Jika berlaku apa-apa ketidakpatuhan SOP tu, mereka boleh tegur secara direct. So lebih nampak lah apa yang berlaku di ward berbanding kami yang berada di lab ni. Alright, so of course ada lagi tugasan-tugasan lain oleh TLO, dan akan datang kita akan buat audit dan sebagainya, audit transfusi. Okay, so you all pun boleh juga kalau ada kemusykilan ke apa, boleh tanya dengan transfusion link officer ni, mereka boleh tolong jawab sebab kami dah ada bagi latihan. Tapi contohnya kalau transfusion link officer tak tahu jawapan dan perlu rujuk, mereka boleh rujuk dengan blood bank. Okay, so please do take sample from only one patient at a time. Okay, the same person who take the sample must be the same person who label the sample. Label EDTA tubes immediately at the bedside. Perform the positive patient identification. Okay, always perform positive patient identification and stay with the patient for the first 15 minutes of transfusion. And if you not use the blood, please return the blood immediately to blood bank. And don't, never use pre-printed labels or pre-labeled tubes. Never add any medication into the bloodline. Never store blood in unmonitored ward fridge, and never transfuse if there is any discrepancy in documentation. Please clarify. Never apply manual pressure to a blood bag. This is do and don'ts in transfusion. Key take home message. Traceability is everything. Label at the bedside. Please always verify, always do positive patient identification. Justify every unit you want to transfuse. Please justify, adhere to the MSBOS or also single unit transfusion policy. MSBOS nak dapat kat mana? Boleh tengok dekat website satu. Lagi satu boleh tengok juga dekat dalam polisi keselamatan transfusi darah HSA. Ada diletakkan di situ MSBOS. Respect the cold chain, double check, every time double check untuk save life and react swiftly. Kalau ada transfusion reaction, stop, support and send. Save blood, save life, safety start with you. This is my reference, and also I want to give the acknowledgement to my Ketua Jabatan Dr. Muhammad Mizan and Dr. Sanaria, Dr. Hilmi, and also all staff in transfusion medicine department. That's all from me. Last nak promote juga lagi sekali transfusion safety workshop mula hari ni 5 Mei online CME yang sekarang saya tengah buat, and then petang nanti ada pukul 3.30 nanti dengan Dr. Hilmi, patient blood management in trauma tajuknya. Minta join pukul 3.30 menggunakan link yang sama. And then esok dan lusa 6 hingga 7 Mei ada hands on dekat foyer 2. Hands on maksudnya kita ada pameran, and then kita ada hands on dan juga banyak aktiviti menarik. Untuk semua houseman, anda diwajibkan untuk hadir, kedatangan diambil. Lain-lain untuk MO, MA, staff nurse and PPK, semua you are all invited to the hands-on tomorrow. That's all. Thank you.